Gününe söyleyeceksin şunu. Şehrin tak ortasına gelip alıp signal verişedi. Tınçıdın bu. Özü bunu maşinanı aydaganda tarınbağılı erkekler. Aydasa ayal kişi aydaş gerek eкен. Bunu erkeklerge maşina aydagan jaraşpayt eken. Erkekte sağır degen өлүп калды чын. Светофорго келип токтойсуң го. Токтоп жашыл жаңгандан кийин скоросту алмаштырып, ордуңан жылгыча аркаңан сигнал берип, бип, бап, айректен чыгарып алып. Беркенсе унчукка калбастан. Aynekten kolun çıkarıp olup, no mancasını ağır birden görüksün. Buna beçer hayal kişi savurdu uçlar. Svetofora gelip toktaydı. Jaşıl mağa demek diyorsun, iki jol ölçüp jasın, turar içinde. Artta signal verip, kıykırıp, bakırıp, sögüp atsa dağı. İçinden ıssığın cesin de koyup tura verir şunu. Çin aynen. Bunu şaharga gelgeni propkadan göngününe ömen arılbaydı. Oşta bir znak çıkıp durun. Bunu ne degen znak bu? Çin, minti koyla buru öğretken, minti koyla buru öğretken tovağa. Kim birinci üçüntken bozma şol turaken da, o prafken. Laboyga çoğul jabıştırması gereken, oşka gereken bundan kılıp. Minti koyla buru öğretken, kızıl mı, jaşıl mı, anımene işi yok. Nevrelerim mektepken alıp ketkenini gelemiş erge. Gelgenden başlap ketkenge çeyin propka... Assalamu alaikum. Ya işte ben... Wa alaikum. Tanıdınız mı? Balam qanday? Yaxshi. Solunuz Yaxshimi? Bala chiqib tinchmi olam? Yaxshi surasizmi? Yaxshi, özünüz qandaysiz? Abdumanapning balasizmi? Ha, bo'ldi. Esladim. Tanirdim balam. Solunuz yaxshi başta. Yaxshi, Xudoga shukr balam. O'lib qilmoq qilib juramiz, Xudoga shukr. Özün qanday? Tinchsizmi? Bala vaqtlar ko'ngling uchdi. Tinch açtı. Atang qanday juradi atang? Yaxshi. Do'stingiz juradi, yaxshi. Ha, bechara do'stim. Bechara do'stim ayashim o'tgandan kichkina judab qoldi. Hey. Atаңы үйledingmi? Yo'q, az uylanilak işte. Aytam tushdan keyin dombuda jaqdan ko'rib qolib o'tam. Yaxshi. Negire jumushi dereje olib, bu yoqda deb qo'yam ota. Vallam, uylesh kerak. Atani degan uylab qo'yish kerak. Qirg'izda bir yaxshi so'z bor. Ne? Eğer güyösü ölse ayal kişi 40 günde bir yıldap kara giyip, gök giyip aza göçüş gerek. Eğer ayalı ölgen olsa, erkek kişi oşol patağa girgen ayalların arasından karaştıra verse, bu da öğrettiğin yeri var. Vay yaşta. Saymadan super sunuş. Quvvattуу gigabitlik жаңы муундағы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс OTV'дин супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Bilmeysin oradan seni. Yema işte anı var dostunuza özünüze içiniz gerek değil mi? Albay kuştur o katıkandı mı da? Tomak aşın, Kudayga şur gelinler var. Ha, uşul. Bilmeydi de düşünmeydi. Bunu erkek kişi aksakallar nege sorana Kuday'dan? Kuday şu birinin aldığına geteyin, dep. Ayal ölgönden erkek kişi koruyla olup kalat. Ayal ölgönden erkek kişi gireveristeki daroşka kanday olsa oşondayla olup kalat. Hem tamak aşınma gelinin kılıp veredi. Anın kirgoğu var, giyip. Anın düşünür. Apkal istedin, kutun varıp gitti.
Bunu anı birini ayıp düşündürüş bular. Hayata. Anı bilmeyle düşünmeyle. Yok. Ben apam ünüyüm bastırmayayım. Anda emes balam. Üyleş gerek atanı degen. Oh iyi. Neyse baştan. Tinç Kuday'a şükür. Solumuz yaxşı var. Жақсы Kuday'a şükür. Dosumuzga ança-munça barıp turçeleriңiz barmay koydunuz. Balam men dele boşa koyum. He? Men hazır Sadik'tin saveti şey olup kalgam. Qaysı sadiktin? Büt neverelerdi ap kelip uyda bağıb atam balam. Ayım qarıganda oşollar. Tege Moskvada жүрдüm bir ay. Oşol görünmeye gittiniz. Oşa Moskvadagı balanın baldarını ap kelip qarap atam uyda. Bayağı 88'inizdi mi? Жоқ. Анда бала жоқ. Ана ошол 68'ge бергем аны. Qaysı 68? Андан чоңурук бар го. Ошонун балдарын ап келдим. Ayakta bir yakıp geldiniz. Ayım abi. Aylanayım bala, men Moskvada жүрө берип алардын аты кыргыз болгон менен заты орус болуп калды. Эчтеген түшүнбөйт экен. Үйгө алып келип dastorkon salıp çay içip alsak, dastorkon üstüne çurkap yürüyor, tamam mı? Mallar bayağında stolda oturup çay içip oşoğa gönüp kalgan da işte. Öngörün görürsen, bosunday. Kağas okşoş da. Ön yok. Alardap gelsen, bir iki nevrelim tan kalıp jarıp, canından beytin karmap gördü atmıydı, adam emes bir de. Ütüne orusça gönüp kaldırdı da. Oşo Rusya'da жүрген Oşotmayım, atı kırgızsa, satı orusça. Mektepten çıkkanda ele janagınday ne dep koydu? Gamburger satkan bir magazin bolot eken. Oşaktı karap çurkayt eken alar. Jana tuzga çurkan koydu öyle dürr çurkap barışat eken. Al oşol tamakka göngen da işte alarım. Rusya'nın jasoşusu. Özleri göndürüp açpayбы. O? Bir tamak var eken bunday paket içinde, klönkan içinde. Katka mayda bölköler kesip salıp koyat eken. Nemen aytasın siz jana kreşki dep koyat ana. Kreşki mi? Kreşki, katıknan. Anı da akçaga satıp alıp berişet eken. Bizdin uçunda kreşki beker bolçu. Sizlerin uçurlarda da kreşki var böyle. Olgun ama Koyaktan olgun. apanlan cevap bütkenden tendirin içi tolla kreşki oladılar. İşe soğusu menen. Soğusum niyesi? Nandı metinin artıp alan süt de. Oşağa salvalı uğratılar. Moskva'ya varsan, Jönle uça tartkansıp jürün ata var, çay içip geleli dep kaldı, bardık bir yerge. Bir aç kitağına bir sakalçan bir çaldın sürötü var eken. O şerge alıp bardı. Sizdi janagı nemege apargan durbayбы janagı? KFC'ge apargan durbayбы? Жоқ, erde muhtaç bolgon жоқ. Çok. Al UFC degen muştaş atırgan yer. KFC degen yer bayağı toğuk butları mışırgan yer. Oşondoy. Al toğuk kaçan ölgön bilbeyim eni kakıratıp kurup geldi. Bilbeyim ayalı sep bergen emes mi kaynenesi. Kasa tavağa da жоқ, kardon kağızga salıp geldi bununday. Çaldın sürötü var eken. Aç kalgandan göre jeyi vereyim de anı uğru verip ben. Anın bırakmak durbayбы. Açudan. Açı durbayбы. Jesen oğuzun açıp tüy yatar. Ertesi ölüp kala yazladım belime şeyin terdep. Anan oşonun baldarını ap gelip koy Kırgızsa çoğun öteyin Kırgızsa tarbiye vereyim dep bunu o mektep ap gelip okudu oşolardı gütüp oturamazlar. Sabahta salıp öteyin dep. Mendili baldarım uşul mektepke verem da işte. Sen özün kayak dedin. Men Batkende işlep atam. 2-3 yıldan beri oşu jaka perevod bolgon Batkende işlep atam. Anan baldardı ap gelip işte bir orusça үйрөнсүн dep uşul mektepten orus klasına bergenmin atayın. Taz öyle. Biz Kırgızsa öğret almayacak bu orus. Bir yakta orus klasını bütürüp alıp Batkende kayısı orus menen söyleştireyim dep atasın hani. Şunday da bir salt sananı unuttun anda. Batken tınçele Tınç işte. tınçele olsun. Oşular tınç bolsun. Elcü tınç bolsa anan keyin. Jana aç bol, tınç bol deyit ko. Bir top tınç akşabız. Oşol emi okat kaysı yerde olsa ötet balam. Oşol açta. Kırgızsa tarbiyalaş gerek bala akıranı. Açtam ne? Toğdan geldiniz mi? Atbaq otasız mı? Nege?
Шаарда мындай аткармаган адамдай бол. Анан тиги камчыны салып алып кончуңузга. Камчыны алып алганым. Азыр бул камчы болбосо болбой атат балам. Камчы болбосо көйөп кетет экен. Эми жакшы сөз да. Кыргызда жакшы салт бар да. Элди, журтту башкарса камчы менен башкарат. Азыр бул камчы болбосо болбойт. Бул камчынын кадырын көбү билбей атат. Бул камчы менен ушундай чабасың. Шум менен ушунча. Ошондо муну менен бирди жегенден кийин шорттук кийбей калышат. Ошон мурда касып ушунча эле жүрчү элеңиз азыр камчы кармап алыпсың. Мурда камчын жок эле жүрөт элеңиз. Камчынын кадырын эми билип атпайбызбы? О камчыны укканда акимдерин майда басып алып атат. Айыл өкмөттөр табаргачка биле берет го мына тумайт. Ошол балам, ошон үчүн Кыргызда жакшы сөз бар да жанагы. Койнуңда жатып билинбейт, катындан өткөн душман жок. Колуңда жүрүп билинбейт, камчыдан өткөн курал жок деген. Мына. Камчынын бул пайдасы жакшы. Азыр камчы болбосо болбойт бизге. Камчы керек нерсе. Камчынын кадырын билбей атпайбыз отуруп алайын. Жөн. Алейкум ассалам. Кандай жакшы? Тиякта отурганыңды көрдүм. Башы кесип койдум, бара албадым. Мен деле ошол бир жерге эмеге келгем, детсадка. Бала акчага келип. Мына жанагы нерсени ушул акеңен сурап. Канча жыл жүрдүң Россияда? 30 жылдай. 30 жыл иштедим мынакей. Сиздердин сөзүңүздөрдү угуп калып, туура айтып атасыз аксакал. Өзү мындай тарбия кыргыз мына бул эме баласын орус школго берем деп атасың. Эми кичине орусча билсин, эми 21-кылым дегенде кичине тил билиш керек дегенде ошого Бул уже берип койду. Багы, келдирсиңби дегенде болот. Кеңгир башмы? Не Öyle дегенде болот. Мен тиякта жүрөп, кыргыздын ал жакта сыртта жүргөндө аксакал кадырын билет экенсиң. Аяка барганда ой биздин жердин айланайын. Сууну жата калып ичесиң го. Таза, кранды отурбайсың, тоосу, суусу, жери, өзгөчө тамак ашы, кандай сагынасың. Россияга барганда биринчи аяктын тамагына көнө албай мен жана биринчи жолу пиццасын көргөндө аябай кызыктуу болгом, жей албай. Неге? Ал жанагы лепешканын үстүнө кусуп койгон сыяктуу экен го. Жана жаңы жылда ар нерсени жеп, помидор, бадыраң, садыраң жеп отурган, эртең менен ичкен эме лепешкага кусуп алса, ана пицца дегендей болуп. Ал кычкыл экен аны жесең. Аны булар кууп жүрүп жешет экен барбал. Кыргыздын тамагы аянайын кандай сонун. эми кыргыздын тамагы. Өзүбүздүн элечи. Өзүбүздүн баары каныбызга сиңген, табиятыбыз, мүнөзүбүзгө сиңген нерседен баары башка жактан анчалык рахат ала албайсың. Анан балдарды мейли тил үйрөнсүн. Англисче үйрөнсүн, кытайча үйрөнсүн, баарын окуп үйрөнсүн. Бирок кыргыз бойдон калсын, нукура. Антпесе баары мүнөз өзгөрүп кетет экен аксакал. Мына мен досум, ошол жакта мен менен кошо иштеп жүргөн досумчу. Ал да балдарын кыргыз кылайын эмти, орусташып кетип алып келип алса, улуу баласы ошол жакта төрөлгөн да. Анан ал болбой эле орус аялап келип алды. Тияктан. Эми көнүп калган да, кыргызга көнгөн эмес. Анан эми биз эмне кылабыз? Келин алсак, келиндин колунан чай ичели деп атабыз да. Анан ал дагы ошон келиндин колунан чай ичейин деп отурса, орус келин эртең менен чыгат дагы жанагы тиги жатканда кийип алган пижамасы менен чыгат, колуна кружкасын кармап алып, кайнатасы менен кайненеси отурса, здравствуйте деп коюптур дагы барып, кофесин жасап алып, спальнигине до свидания кирип кетип калыптыр. Тигил экөө чай күтүп отурат. Ошол бойдон экөө бири-бирине чай болушуп, куюшуп отурушат. Сөрүң атканбай. Ал эми ал кыргыздын мүнөзүн түшүнбөйт да, жатарда келип алып, жаткан жериңер жайлуу болсун деп коюп кирип кетип калат экен. Өлтүрүп коюптур да келерим эл ата-энесинчи. Hala ошон үчүн. Ошону түшүндүрүп бере албай атпаймынбы тигиге? Анан эң бул эмеси мындай талада жүрүп ырыскынычы аксакал. Кудай таала каерде болсо ошол жерде рызкысы кенен Кудайдын.
Бирок эми баягы бала бакыранын келечеги ушулар кыйналбасын, бизге окшоп деле талалып жүрүп атпайсызбы? Бирок тапканыңды өзүңө буйруп алса эң жаман нерсе ошо болот экен. Ал сен каякта иште, мага десең чет мамлекет иштейсиң, дүйнөнү кыдырып жүрүп табасыңбы? Тапканың ошо бала бакыранга калбаса, өзүңө калбаса бир тиын экен. Өзүңө буйруп алса бекер. Буйруп алса. Мындай бир кызык окуя болду аксакал. Мына мени менен эле чогуу иштеп жүргөн жигитмин ошол жакта 20-30 жыл талалап жүрдү. Ушу балдарымды жакшы окутайын, келечеги жакшы болсун деп. Эми кийин келгенде карагандай бир жакшыраак үйгө жашайын деп. Бу жерде жер кенен да 20 сотук жерине үйдү салды. Хан сарай кылып салды. 2 этаж, 3 этаж кылып салды. Тим эле эшигинин алдына бассейнден бери салып агоротун ушинтип гүлдөтүп, ар бир баласынын комнаталары өзүнчө, ваннасына эле кирсең айланайын залдай. Тек бурчунда ваннасы турат. Ушундай укмуш кылып салды. Өзү үйүнүн ар жагында эски үй бар. Эртең көчүп кирейин деп атканда ажал улук экен, өтүп кетти. Мен да баламды кыргыз мектепке берем.